Hayibo lafika ke la xesha ke mfondini kule mizuzu emine emveni kwale ntsimbi kanye eyethoba ngolwesithathu namhlanje mfondini singena emathandweni remarato kana ke February khona la kana sihamba nini nana ukuya DRC okay nge-13 nge-13 sibuya nge-17 oh yeah umkhumbuzo so pakile hayi ndiqabile mina ndi-ready and into mna ndiyazinxa sibala qala ifoni azingeni ariqedina anabathatla abantu baridina abantu bara nekere ko hopotse re ke fala kukhala isidubulo qapha kukhala isibhamu qapha ngo asisiyoshiya abantu besindise mathandweni bake basheke sike siyolwela siye emfazweni kayi-1 just once no protector South Africa ya ru exactly Tawathe wasekhaya ubili dilapha mntakwethu yona uphi hayi noko ndingeni siyabulela man yeah siyabulela kopodime sa mamedi dimalang hema lapeng le tseba re ke tlatsela la marato jala ka le tseba hore he ke February wena mamelo ka rata le qephela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry kanti TikTok ya ka ke Pastor November ka Dr November TikTok ya ka ke Pastor November ka Dr November mamedi ke live he ho tsona dilipedi ozibuyile namhlanje sibuyi besathathi leave mntakwethu man bolokule phela abezigcwele inka yo ezimthakile yeah dokotela mntakwethu har sishekele izintsuku ezinye ngaphi nje basihambi matsatsi abalwa benalwana re tswa le mona basalang hari ya DRC okay bao batla beng basetsi re tlo bua le bona yeah because ke kgwedi ya bona ya marato rena re tswile marato bona ba kene marato yeah jale taba kena kholo ke yenana hona le ba bang ba sokang ba celebrate the anniversary ha isale ba phela maratla ba bona ibile hona le ba bang ba sokang ba fumana di present tsa Valentine ha isale ba phela jale taba e dutse mona nthonyere ke effort e kae e leng hore motho wa inka bakeng sa relationship ya hae hore tle atlehe ke dumela lo tshepa hore Dr. Jolo ka o lemo hona le di pinpoint tso tlatlang ka tsona bakeng sa hore motho a tla tseba hore na how to ke nka effort at least which direction ke mankeng ke fela re utlwe ho bona hore na yena onka effort e kae ma re bua hape tjenana doctor ha re batla utlwa hore yena a nke effort ba mamedi ba tlotla mo yo wa tseba yone ba mamedi ba tlotla ho yona ha nke tse netse ha yetse eng o bua nnete no you are right Waseka and that is the problem ya rona yo ene ba zos ba tlo se jwale na nke tse next hona jwale ha son rekele next a se etse eng nna ke mo etseditse 1 2 3 wa tseba ha re tla tabeng ya pele ke ha re tla tabeng ya di gift ne le tabeng ya o buile ka hore batho ba banga ba so etse anniversary ne and then amazing sorry ba banga ba so etse anniversary ne yeah ona le batho so ka ba etsa di anniversary ona le batho so ka ba etsa ya pele ke batla fela batho ba understand the way ya pele tshwantse re ithute batho ba re leng ka rabo wa tseba nna wa sekai nna I think it's answer ke le morao ka ditho tse ngata because most ya rona banna ke hlola ke re wa sekai basadi tshwantse ba be ba re fe ba re tsenehele somewhere somehow wa sekai aba fast mamedi banna o tshwantse le re tsenehele somewhere somehow ditho tsena tsa marato tseo lona le bomme le se le na le experience kapa le exposed to tsona batho wa ke tshotso lwa sekang number 1 rona banna motho re qala life mohlang re nang le tšhelete do you know that yeah ke hona qala mo phela kona re qala mo phela
ka bo madimabe basadi ba hona jwale ene ke qala o enjoy ke hona re qala go enjoy ka bo madimabe basadi bona ba gona ba exposed bophelo le ba exposed dintho tsa marato weda ona le tšhelete ka pana yona a rutile ka pasa rutia batho ba gona ba exposed dintho tsena. Now that is why runa dintho tse ngata runa banna ba batho ba runa batho bo butu ba gale dintho tsa marato ka nnete ga re di master like nna ke petse example ka birthday. I'm not good ka celebrate a birthday, and when we check out why ke se good to celebrate a birthday I get dilemo tsena ke holetse diplasing ka tloga diplasing mane ne ke sutlile, and diplasing we consider jwang birthday le etsang ka birthday because diplas re holetse diplasing nna ke holetse diplasing from diplasing ka ya Botshabelo then ka dula Botshabelo ka futsane ke dutse ka rabo futsana for the rest of my life. And okay ke utlwana le cherry e tla reng e re go etse birthday no that's mind. But you must remember, nna ha se ntho tse nka di masterantse. Like nna in my entire life when I was a guy, ne ke qala ho reka di rose for my second ex-wife. In my entire life, actually ke di etsa dintho tsena. Because you must remember, since ke holela diplasing, ke tloa diplasing, ke a Botshabelo, then from Botshabelo ke tla Bloemfontein a qete ke sebetsa contracting ha Ludiki, from Ludiki ke khanna majakatata. So I was not exposed to dintho tsona. And I say nna fela, most ya runa bontate we are not exposed to dintho. So I saw which basadi sometimes they should understand that kana go tsedi ba cheke mofuta wa batho ba bo, so that you must e tla o thusa re ska compare le rato la hao le mofuta wa batho bao le marato a batho ba bang. O ska compare motho wa hao le batho ba bang, because ha re le tjena mo mamedi re banna ba fapane ke ntse mohlala ka nna ka rena hona ntho tse tsa ditsebeng all together mamedi ha ne ke qala ho reka di rose, it's when ke qala ke rekela my second ex-wife ke reka di rose for yena, but a se ntho ne ke tletse etsa. But now ha re tla tabeng ya di efforts yena yo qata bua ka yona ke batla go tlala ntho nyena le celebration ya anniversary in le yona e tsamaisana le background ya motho, because o tlo thola runa since re motho galo nyala, because ne ke nyetse for 22 years I have never aksoga ke yetsa ntho le yetsa di anniversary re yetse you get my point. And we se na ne ke nyetse khatla pele for that 22 years na inele nyalo la bofutsane ne re futsane we did not do anything, ne re tsukulela ke dula Freedom Square ke sokola and then ke sokola. So taba ya the anniversary, it was not in my mind, because ntene ke etsa kana go tseo ke re fela ke etsa re dijo di bete and then repair. So we need to check out dintho tse jwalo, but ha o bolele hore mo mamedi wa karata then because re sa ka ra di etsa dintho tseo ka ba re sa hola ka tsona, then re tshwanela re relax ke a pele ya bo raro e ba tshwantse go sheba ke ena wa second we re tshwantse re tsebe hore batho ba rona ba dumela ho eng le rato ho rona le really value ka because like na if u ka re na u ka watla a get mkhana na even if mutasa mo ishisa birthday asinto e ka nketsa mo re ke utlwe ke se right into asinto ka ngwatisa but if a ka ske a mo ishisa birthday if mutasa nketsa a tsangketsa nisa sa nrekela birthday ka amina sa nrekela gift ka birthday yak I'm bothered, it doesn't bother me, but tona le dintho tse metharang honna. So how really ka ra di relationship re tshwanela re tsebe o tsebe partner ya hore ke dintho tse metharang ho yena hore ntho e tlo re thusa hore re ska ra iphumana re compare marato a rona le a batho ba bang le manyalo a batho a rona le a batho ba bang. Number 2 be re batla dintho di etswe the way rona re tlaetseng etswa ka teng, because ha re le tsena ya o patela ke na hore re tswa di accents different o thole hore o tswa accent eneng e gona di master dintho tsena, then o kopana le nna mutasong good ka tsona dintho tsena, then you are expecting me hore ke di master ke be good jwela ka motho a jwang wa se ka re bennete lona
you are expect le ne be ke expect or master reading to tell so ka thola re mhlomong ex ya kana le good ka tsona but you are not good ka tsona. So we need to check, we need to sit down re bua ka manyalo a rona le di relationship tsa rona ka dintho tse re di hlokang go bona di etsala le tseo re sa le tse sa mattering. We need to sit down re di bua. Then coming to the efforts yona ka nete ko pa re tlo duela ho yona deep because ke nagana gore it's one of the thing ref sabotage manyalo a rona re a sabotage because a ke bone e ka runa batho ba batho re good ka di efforts because o shebe di birthday what's all the birthday di etsa birthday has seen to benefit and lenyalo but ke to benefit motho ya birthday ya and vaka o shebe di celebration tsena tsa manyalo I mean tsa marato most of the celebrations tsena tsa marato most of them disebedi setso who benefit motho individual not to benefit marriage or the relationship. Lenyalo lona motho ka o bolaya ntata o bolela you did not buy a present for yena ka birthday ka ntho ka Valentine but the same person abale ka ra lenyalo but ba neglect the responsibility tsa lenyalo but because now birthday gift ya birthday ka celebration ke ntho e tlo benefita nyena jolo tlo ilwanela but o tole lenyalo le partner ya ha yona we neglect ha tsotele lenyalo la hae ha tsotele partner ya hae but just because now ke birthday kapa yena wa ke anniversary kapa ke not anniversary ke birthday ke ntho ya February Valentine now and o shebe most ya batho ba na le ka dinako tsa di Valentine most ya batho ba etsang jalo ke bom ba na le di expectations tsa di gift most of the time. Number 2 le ka di birthday basadi ba bangata ke bona batho ba na le di expectation but what is painful when I was a kind o tlo thola re motho ena ya na le di expectation for the birthday for the presents tsa birthday for the presents tsa Valentine ke motho ya sa kgathaleng lenyalo la hae ke motho ya sa kgathaleng yes nang the improvement yes nang the changes yes nang anything to improve the relationship yes nang any impact I somewhere as a partner ya hae but the same person who na the expectation so the relationship is na le manyalo ana le ntho ngwa tshwantse ke shekuwe mo mamelo ka rata because ihle ka re bo mene bongata 069 846 5476 kulapho yokusifuna ke khona mphulaphula emhloko wethu imizuzu leshubane nesithathu emveni kwentsimbi ka 9 o'clock hona lento ebuhloka oyibuyile doctor awunze u highlighter ya the gift bitle udi ama now how qeda yaba ama le taba ya di efforts now one would say you are saying or gifts are wrong but now o tleka engele engwe eleng hore nna personally e duty yani ya hore know your person it means when you know your person you're gonna take efforts and those efforts di tla khona hore di benefit lenyalo it means you are not saying gifts are wrong no but you are saying you are saying hore hona le some of the events or some of the gifts tse leng hore you need to take note of them mo leng hore you are saying motho wa ka ke a tseba ke ntse tjena she will smile live hona le ntho ne se hantle motho wa ka o tla ikutlwa a le hantle and o tla khona le hore a phuthulwe ka lapeng it means le lenyalo la ka le tla tsamaya smooth high benefit yena e benefita o riena yo motho a yetsa o re high benefit mang high benefit yena fela e benefita the union le lenyalo yes exactly. Yes you are right. You're right, 150% right, Waseka. You know why, Waseka? Because on a serious note, Mamamido Krata, now I've learned something. One, Kikupo is some shala. Hona libo mebasa hatalung rubunta tavana. Mamid Harriet, Mushala.
Valentine in February. Yes. Ne? And then motu birthday hangwe ka selemo. O botola hore mmeno a kgathalle monna wa hae. Every day akamnaki. Every day ha motsotele. Ya bobedi o botola ntate na kgathalle mosadi wa every day. Then o botola hore ha ba kgathalle lenyalo la bona every day. There is nothing e ba yetsang. Ona le bontate, ona le bomme ba sa kgathalle banna ba bona. Monna ha tsaisa tswa mosebetsing. A keke a phama hlapise mosadi wa ema monna ha matso ha totila motlisitse dijo. A tlo tletsa o tlo hoeletsa ngwana thabele ntshetsa papa o dijo ka microwave kapa o tlo jotsa monna dijo tsa o di ka microwave o dutse fatshe hana anything you I tlisa to this man hana nix le monna yona hana nix I tlisa to this man but ka letsatsi le one le wena ya birthday yang kapa ya batlang gift for Valentine ke mohla ona le expectation ke mohla ona le expectation two rena le batho ba like nna ke dula ke le one ke be ke ba le partner motho ba sa tsotele a ba sa nke phone a phone or o jile eng o ngutla let's say untate o jola le motho kapa ona le motho le a utlwana le yana le dating motho ba sa phone a ba sa tsotelle but nka birthday ya hae ke mohla motho tlo phone a o hopotsa gore motho a modimile e bile ba bang ba hopotsa a week before a month before motho o hopotsa tse bere ke birthday motho a modimo and how to join o blela hore o lebelletse something now but the same thing ha ona mohlang ke bua nnete wa se ka kere hona le bontate ba intsetsa dijo ka microwave hona le bontate ba iphandi ba ingwapang ka mkokotlong ka lebota umnta tshwempe ngebonda mosadi ya ditsi mane ntate ba galla ngwapwa ka morao mosadi ya ba re ke khathetse there is nothing e bontate ba bamba bomme ba bamba yetsang banna ba bona there is nothing e bontate ba yetsang basadi ba bona the same way le batho ba ka rata relationship hona le batho ba ka rata relationship mamedi wa ka rata a keke a botsa hore o apere eng o tlo tina eng o ja eng o tlo etsa eng but the same person ka birthday ya hae kapa ka Valentine una le expectation so that is why kere momamedi ka rata there is something wrong ka rona that is why sometimes o ka qeteletswa dauta marato ona jwale because ha o bone motho o ratang every day ha o bone motho o tsotelang every day ha o bone motho a tsotelang lerato lena every day ha o bone motho a tsotelang lenyalo lena every day ha o bone motho a tsotelang relationship every day maro bona motho ya concern mohlang hona le birthday kapa anali present I expected so that is like something is not right ka tsatsile ngile ka bolela one of my ex ka ra tswa go jetse it is not right hore monna kapa mosadi ne re letse den rea jobe ke it is not right hore monna kapa mosadi o dule haradi ntho tsohle tso planang ka tsona le tseo dinahanang le tsa mosebetsing wa hao batho bo sa involve monna wa hao kapa mosadi wa hao kapa o bo sa involve lenyalo la hao e be part ya ntho yo tutang ka yona because mamedi ka rata when you run a business but what the business they are always planning thinking ka di business tsa bona hore ba ka improve the business tsa bona jwang but ba ranang the business mamedi la sa le ka tlung ke tseba ka nna ke rana ke reke mamedi wa ka rata la se ke le ka reke I'm running the church ke ntse ke di ka tlung yaka le batho ba bang ba rata mesebetsi ya bona le ha sa le ka tlung ona hana ka mosebetsi wa but what is painful wa se ka gore most of these people ba jwalo ba nahana ka di business ba nahana ka dintho ka mesebetsi ya bona ba nahana ka di responsibility they will never think about manyalo a bona they will never think ka di partners tsa bona ha ba ikinyeletse mona ha ba di kinyeletse mona next and that is why most of batho ba jwalo ha una improvement ha una ntho e tlisa ha una ntho any impact ya tlisa motho ka ra relationship ka ra lenyalo because you know why because ha se part ha iyo ka rakelelo ya hae o hopola ha o sone ka tlong re ke na le monna ha sa batla dijo but there is nothing you tlisa to make your partner happy there is nothing you tlisa ka tlong ya hao there is nothing you tlisa in your relationship there is nothing you etsang le ka tlong ya lona nothing because ha iyo ka rakelelo ha iyo ka rakelelo ya hao relationship yena including the partner rena ha iyo ka rakelelo ya number 2 le lenyalo lena ha le iyo ka rakelelo ya o kana na ka dintho tsa mosebetsi wa hao o kana na ka dintho tsa kerekeng o kana na ka dintho tsa mosebetsing wa hao kapa business ya mara ona ha ne ka partner ya that is why ke re senyetsana nako ya ba bela batho ba fema taba ke ene
ha re batla utlwa hore na o yentseng a song belief wena o le mamedi wa Motheo FM what efforts are you taking hore o bone relationship ya hao thrives hore o bone relationship ya hao ya atleha nthonyana e nyane mohlomong wena mamedi ne moruti o buile ka malomo net malomo kana go wa reke fela hore wa tseba ke lebo fo kwa mosadi wa ka nagana ke ntwe ka eo ha ore happy birthday ore ke lebo fela hore o mosadi not happy birthday wa sekhaya not happy birthday ke lebo fela hore wa ka net ntho fela ha o nthonyana o fela wa sekhaya o otlile a re utlwana ba reng mhlekazi Novi la Dr. Novi la dimana lo yena man la khona bomme ke bona ba expectileng di gift too much na ke re wa yi na ke na e tla ba surprise di ane ba sa tswa ko be na sa enjoy ntse a sa di enjoy man ba di enjoy ntse le bona bana ba bua le di bontate rona ha ngata khona a re check ntse man a re check man thank you Novi I'm sure some checkers. There's my studio. Tumala wa sekhaya le ntate Moruti November. Le bua ka topic e mona ntate Moruti. Na honestly ke bua nnete fela. Na di effort ke a di etsa in relationship. But sometimes ke feel like I can't appreciate you enough. You understand? So ke fitlhe mo stations ena for the effort na ke di etsetsa motho no le ena ke tsa di effort. Understand? So nanu jena ke tshwana le speed a mirror. What you see is what you get, and what you give it's what you get. So the effort, because nothing more than now I feel like if it lemon a coin for it, and more especially about trust, if it lemon a coin, you are selfish, but was a lies a failure. You understand? If you like a bad in relationship for their own benefits, one need in that mode. The birthday, the anniversary, the benefit are individual, at the benefit relationship you cannot think. But taking into suspension about the relationship obviously how put the effort can to the usual yeah can I get like one till fitela mo thank you motho o buile ntho pa o undifeka kuhle lo metsotso ke mashoma video metsotsheletseng ka morao hora ya borobong 069 846 5476 ke mo o ka re fumanang teng wana mamedi wa Motheo FM mo o ka re tshwarang teng re tsebo buisana hantle nna le wena re utlore ke tse fidi effort are you taking efforts go bona relationship ya hao ya atleha ene ke kopa re di break up di efforts I think batho ba bangata ba nagana hore hona le dintho tso di etsang to o yetsa hore be monate in your relationship hona le dintho tse ileng responsibility ke go ba batho ba understand hore ha re bua ka o reka dijo o reka grocery ha se yetsa di efforts ha se di efforts o reka dijo it is the responsibility it's part of the responsibility ho phela monna wa o meyetsa dijo it's part of the responsibility ke responsibility ya mme wa ka kapa o swaka but ha re bua ka to utlisa improvement improvement in your partner or har musheba re this guy una li miserable but since akopanele mama o thabile number 2 hey this person man una sa tene hantle but since akopanele this person o tshintshile le wa tena ka teng una tena ampe you mama you bring the excitement in your relationship the efforts re bua ka tsona re bua ka o tlisa that excitement that happiness mo mama a change in your partner gore le yana be proud le yana mo shebiletse le lona le shebanetse lo bole monate ho be monate o etseng improvement in your relationship improvement gore ona ne ka motho gore mara wa tswa ke ha ke tse ke la ne ke tlo mo etsetsa 1 2 3 o etsa motho ka be happy in no ha re dina hanetse but mamedi ke o pa dinkutlo ha re bua ka taba ya ho fa mosadi tšhelete it's a must it's not an effort into it's a must I mean it's a must because it's responsibility tsa rona rona le dintho tse e leng responsibility and you cannot
break ka responsibility boro no nna ke reka dijo no, it is your responsibility. You cannot break. But the only thing momamedi e ke lang ka yona nna ke ena ya hore the same way o tsebang hore ha o rekelwa gift you are going to be excited, bring the same excitement to your partner wa sekai. Agree when you are expecting, when o batla motho o rekele the presents ka di gift ka di birthday le ka di Valentine tseo sa rona momamedi, it means o batla motho na tlisa happiness. That is why tlo ha motho o reketse malomo an, you are going to be happy o etsa o post we etsa. Now ha re bua ka o tlisa we etsa effort in your relationship, re bua ka hore tlisa excitement, tlisa happiness guys. Bring that effort or it's a relationship your effort or not or this time I'm doing everything for my relationship. You are doing everything for your relationship. You are doing everything for your partner, not for you as an individual person or no. I think it's wrong. And most of us mamidi are not about to ban neglecting the partner at about. We're not about to ban neglecting the relationship but mamidi how about clinics and o batla o hlokomelwa o batla o yetsetswa ntho ngwe le ngwe o batla o yetsa ntho, but relationship we neglectile ha itsotelle kapa lenyalo ha le tsotelle. Number 2, ha tsotelle partner ya, but o expectile o hlokomelwa o hlo ene bila basadi bana le ntho wa tswa se kae ha o kopana le basadi wana jolo ba free ba reng le ba khotsi bae ha o moshe batla o hlokomela na I want if the first thing how much about hlokomela, and that thing your mentality or how she about hlokomela. Yes, most ya basadi bona ba ya the relationship habana kelelo ya relena kena le a role e something kilo e bapala ho hlokomela partner ya ka, ho hlokomela relationship ya ka. The only time ya basadi hona jwa most ya basadi bana di ntho no la ba batla di partner nna ke batla motho a tlo hlokomela, ke batla motho a nkgathala, ke batla motho a hlokomela bana le bana he motho ka ba o jwetsa ba bang motho ke ba nna ke batla motho a tlo hlokomela a hlokomele le bana ba ka, ke batla motho a tlo nratang. But the problem momamedi ne ke lang ka yona ha ke na bothata ba dintho tsena kaofela, ha ke na bothata ba di present, but the only thing e ke lang ka yona ke o neglecta this partner how lo neglect a relationship ya but ha o qetile ha o tla o shebane le wena o bo batla wena o prioritize o nkwe serious o hlokomelwe o pamperuwe wena, but kana go tseo you are doing nothing for the person ya o pamperang. And ya etsa hona le bontate ba jwang, they are like that. Hona le bontate bo Stefani momamedi ba batla o pamperuwa ba batla o yetsa dinto ba tsa mo sheba mosadi wa hae. The guy is doing nothing. Hamunkele hlohong, hankele relationship ya hlohong, hankele mosadi wa hlohong, hankele lenyalo la hlohong. Mare o batla ho pamperuwa, o batla ho treatwa jwale ka morena ka tlong, o batla ho fuwa dijo ka tray, o batla ho hlokomela, o batla ho respectwa jwale ka ntate mare tsa mo mosheba. The same person o faith relationship ya, o faith partner e mo faith lenyalo la. So momamedi e ngata ntho tshwantseng ke re lokise. Ena ha holo momamedi wa ka ratang ha holo batho ba batlang tlhokomela a ke na taba hore o mosadi kapa monna once una le kelelo hore you need somebody who's going to take care ka wena le wena e preparele to take care ka motho e tukise momamedi wa ka ratang nontsikelelo are just tell your husband, just to tell your husband I love you and appreciate you my husband. It's an effort. I just mo vutsa fela kana go ngore bona wena hi ene mhlango wena hayi nontsikelelo modimo o bless net ke rata are net wena and how so jolo tsibe o ntsa o tin but that day we maza everything out in ka wena focus on ntonyena yeo a leng bohlokwa ho yona are net wena o boso ya ka hayi ya evukina ka bona Tumela ka studio ka mo tumela le tseno ruti tumela 30 November shame nne ke re fela ke kene fela like ke mametse ha ntse bua mo ke motho wa mme maraji ke dumelana le wena 100% shame tongolong go fela ke tse di buang gona batho ba me respect ha holo batho ba bontate be re le bana go bona tlamile le gona re ba pale part relationship mare hena ke single so
mare he yona e jwalo ke thembi ka mona ka begona o menyiwe le Burundi o menyiwe wena o menyiwe ba ko ba ke di beke o swaka ba ke di beke aka nnete re a lona Burundi dumelang Borutho November why you tool dumelang ka sti we hlakotse santse re ya bapala aba ire aba itlosa yeah no taba di me ka mogao jala 069 846 5476 akore tshware wena mamedi re ke re utlwe fela kore your efforts tse o tlameang gore o dinke ha o tla ebe o a di break wa re jetsa gore at least nna ke gona go etsa 1 2 3 e leng gore kana go nngwe ha itlo benefita wena or yena but la o etsetsa yena e etsa gore lenyalo le be le raja bana le sna raja ha e khona go tlo ba le mathata tama ho be monate man e re la ke tsa mastrate mane ke smell some love bona la ke phile ka be ke setse raja o tla utlwa ka re phebue monate le tama la feta mane strate mane o sheba la paleo go bo utlwa re leng ga monate le monate ke raja ya mono ndate una le bontate ba famba sa di tšhelete mara mo mshaba msadi ane ka mogaleng selfish ka teng a ka reka diphatlho for yena a rekele le bana mara ba sa rekele ntate ona le bontate ba famba sa di ba bona di tšhelete o fa motho ya selfish a rekisa ditlhapi mo mamedi selling the fish o rekisa di babure ke bomme ba ba rekisa ditlhapi tse golo tsa di babure is selling the fish mo mamedi wa ka rateha o thole monna ya ileng ya konya jona ntate o thole monna a tenne ka re ke khutsana marana le mosadi o bo sheba mosadi wa hae aba o bo sheba mosadi wa hae wa sekha hona le bontate ba smart sa mo sheba basadi ba bona go re tona hana re menwa o tona hana re menwa ngwaneso ke menwa ya ithekse tsa mafiri ya hlankantle o shebe mosadi yono o shebe ntate wa hae kana o tla batene le bone ai nna mamedi wa ka ratang una ntse tse sa di understand ka manyalo le relationship ai ene mamedi nna ke tla le fa di testimony kana wa tsaba mamedi dintho tsena if le sa dinke le hlong le di lokisa ke batla le jotsa mamedi wa ka ratang le re tlo qetelletse re sna batho number 2 re tlo jwala le bana ba batho le basadi ba batho because o sina motho ba tla mo stika wena because bana ba batho e bona ba yetsa ba mind to spoiler bona ene ke engwe ya dintho tse go tswa tsa kana when o ka kopana le monna wa motho I mean le motho a tlaetse go jwala le bana ba batho very dangerous batho basadi ba tlaetse go jwala le bana ba batho ntate bana ba batho ba thithibanya basadi dikelelo because when o jwala le monna motho number 1 monna motho ana the expectation when the only time I talk upana le wena ke sex we batla sex and then I'll fetch elta tsamaya then there is nothing ailing role yo e bapalang that is why o tlo nka tšhelete o yena then I'll fetch elta kwetla itsamela aya hae then ha ona mohlang o tlo motsotelang gore o mo rekele hempe because o tla sa tinne smart o tla wena tlo o checka a sa tinne smart ang ga di perfume ka baka la mosadi ya nwa hae a mo etsang jwang then wena the only time go re fela wena o tlo mofa mamedi wa ka rata o tlo mofa a re utlwe bona ke enwa velvet mhlekazi omhle ongena ubhubha uyabhujelwa ndimi nomntakazweni hayi ke uGriffiths lo usithinda kwakandani ushoti eqhelekileyo mntakabawo umbuzo wami nangu aba bantu babone ngeapartheid abantu bengane bona sithathlothithi this government yethu now hayi molweni bafundisi bami ngiyabonga kakhulu ukunanzika ngoku hayi nayibeka indaba nayona ibeki injalo and then kunesimo apho singayazi khona ukuthi nathi singabomama wethu because abotata kakhulu ngathi they don't know how to appreciate us so sigcina nathi sesidonseka nje yazi ngenye mina makangena uthi uzomhlamba inyawo uve asethi
ithinjiye somewhere yes uzoyenza njani uzomlinda dziri aye kulabo abo ischeme sakhe abuye lapho wena sowukhathele sowusembhedini uzoyenzani ngomuntu onjalo you hayi ke Omfuna Dumela ntate Novile Mhlekazi. Ke kopa ho botsa. Ke sebetsa ko ke tla Friday. Ha ke fihla Friday nna ke ha hole ke kgona ka sheba ke dithata tse 4 or 5. Nna ha ke fihla ke tshwanetse ke lo bona motho. Then ke dulenyana mo ke khutle ke tle hae ntlo. The following day Saturday ke tshwanetse nna ke tsamaye ke ho yena ke lo mo bona then re bone hona ho etsalang ka haebe ra tsamaya haebe o tla hona ke tle le yena then Sunday ke tshwanetse before ke tlo tsamaya ke ya mosebetsing ke ho yena ke lo mo bona na ha ke etsa ho lekaneng nna kapa ke ne ke ratana ke le mo kapa ho no etsahalang mang he di effort tse kana tse ne ke di nka nna ka nnete na ke ne ke ratana ke le mo kapa ho no sina lerato mo kapa ho no etsa ha o bueng fela o ke bolelwe straight depend lo qala ke kopa araba ya no pele all right before ke ba le bale e wa pele a re o tshela metsi then motho ba tswa a re wa khutla ne andela ba khutla bosiwa tlo etsa we mona mo mami re bua ka batho bao ba leng manyalong le di relationship ba le babedi because agree hona le manyalo ao o tla thola re o monkara lenyalo le kapa o monkara relationship then the efforts o tsona mami ka ra di ntwena ya o spoiler ya o yetsa motho ao a itlo sebetsa especially when o le mong in that relationship kapa lenyalo leo a itlo sebetsa but re bua ka batho bao abantu ababini abaku le relationship bo babini because if una mmena nana le anana le ntate ya ka ra relationship ka re ka relationship ena motho a supueng ka sethunya hore ke kena kankane now wa utla hore ntate no ore mmena ore yena ha a ro tshela metsi ntate no tla ba tsamaya ba gutla bosiu then ha re bika ntho jwalo mamela ka rata because if ne le babedi ntate no na tlo admire ntho o yetsa le ha bana ba tla ya somewhere not unless on a le baka but if mosadi wa ka ba tla o pempara mamelo wa ka rata o tshwantse o enjoy ntho eng then a re bika batho ba ka manyalo ana a siko mamedi ka but relationship tsena tsa lona tse siko re bua ka mare ka di relationship tse teng le ka manyalo a teng ao batho ba teng bobedi ba ona ba leng ka hare ho ona jwale ha re tla o se ona ya qeta ho bua a o se ka wena o jolla le ntate eno kapa o jolla le obuteng yena o jolle le wena and that is why ile ngwena yang ho yena ka ba etsang effort ya hore o dule o ntso ya ho yena but yena ba sa tlo wena o jolla le ntate eo kapa o jolla le obuteng but le yena ya ho ya batho ba rona as if it's not an you cannot say ho ya motho wa hao happy ke ntho ka ipraise ka yona hore nna ke ya motho wa yes e ka nna ba why but o ya la o etsa because if you go for only sex still I don't think it's a justice guys let us be honest because momami ya karata when we are akizinga hlalosa jwa abantu bayadibana ngamanye amazwi usa service usa service then come back then you hook then yona that's not a relationship kita ba ule exchange affair ya ulo fanana ka le fanana sex then ifelletse mo but because qeteleng ya qetelo ke bua ka ntho hore nna hona le batho ba tlo thola hore o tla ya ho wena mohlomongwa ya motho wa phata fihla o dula fela ngile ka ba le motho a neng a ntshakela nna self mamelo ka rata ona fihla o dula mamelo ka rata ke tla be ke e tla ra ke tswa ke phame ke fiela na ke rata o fiela qeta o tswa mamelo ka rata ke phumule thaile ke phumule ona tla ba phamisa maoto mamelo ha e ko phamisa maoto hore le fiela le fite ka tlasa maoto a mamelo ka rata to an extent ho tla ha for me ono sina molemo bophelo mbaka number 2 mamelo ka rata ke lapile ba re ke na le motho ya tlang ho nna ha ona motho a reng baby tlo ke tle ka grocer ke kapa ke tle ka namanyana yena ya mona khone mona ya lapa security ntho ke bitso mo
motho a tle ka plastic yana a tle ka maqama be o lapile o na le motho a o tshaketseng then ha o qetile o a fiela o na le motho a tshakile o ntsa phamisa maoto o ntse re yana sutanyana e mo ikila ba ka mmotsa ka re a go njetse yana yo ka mmotsa ka re a go njetse o tseba hore ke nwa kofi ho seng a re hlela go tla o bua ka ona rata kofi se ke re o ke nwa teaspoon tse ka tsa kofi a ra ke tse o na teaspoon tse ka mamelo a ka ratang marwa tla honna wa tla mamedi ke tla bua nna ke nna dumeletse o bua nnete fela South Africa wa tla wa tsaba ke se iswa ke ngwana mamedi wa tla ke na le motho ya tlang ke lapile ke na le motho ya tlang mamedi ha ke batle a ke a lapela fela ha ke a lapa ka dizipeng ka mona ke lapile le ka mpe mara ke na le motho ya tlang so taba o tla a re se ra ipraisang ka yona mamedi wa ka re ya o tshakela batho because kana ba o lo tshaka batho a qetile mana o fihla o tshaka man there is nothing le motho ya ba o tlile roteng le yona e ya etsahala a tsa ke iswa ke tlotlha ke ba ke iswa ke hore mogotsi wa hao a ba tseba o nwa tsukire tse kae ka tieng kapa ka kofi a ba tseba hore kofi yao e tshela le se kapa e tshela le se mara motho wa sa tsebe yo zenzeka ngane novi na I spoiled men too much but they don't appreciate but now I'm done kamjolo we are fixing me and my ex-husband I'm very very happy ha ke utlwa hantle ka re khutletse lapeng ena e hloka etsa tjena o khutletse hae o buile batho ba se ba khutlelana ba sa ka ba dula fatshe ba lata ba ya di counseling ba etsa eng ba lokise dintho tse ba affectileng because di tla ba affecta hape ha re utlwa bana ba reng bana nna ke kopa leboga mai go dula lena ke la ka helwa ke tiro mare le no ntsa dutse le nna ke a bereka no yana a bereke but ke leboga the way a la ntshwara ka teng ke tloka ina ka ipopeng tlhokaina re a leboga ka nnete o utlwa re etsa eng ena e hloka tjena annete serious Prince more di Prince are ke nna yohle and o etsa alles ke itulela cause o rata ho iketsetsa Prince wa mphoqa arena o itulela abane ya one are o itirela alles o tsa ke mo feple ha iketsetsa e mapela ha ima mo tsara le hetle no mo fe matla a iketsetsa then the only thing you yetsang o ba tempela ha ima ne o motho o emaleng hansa a iketsetsa tse ding o tla bantsa re o tla o na o rome baby ke kopa nneletse ntwitse le yona yena nka supporta ke effort ndama hobane ihle la harata iphela ile chef ka boyena sa jetsa ba bang moneletse thipa moneletse thipa o yana pela ha moneletse wa utlwa mane le kinye ntwa libitso first court of the cover me yona ntwe e cover ka pele bongele so kwanla le telele ba there's one friend thing when ke rata tsena inile one of my biggest friends is Nakil ona la le mosadi wa itjena kana go tsentse before ba arwana hey mamedi ya bathwane ne ke ba rata that guy ha hlatswa koli ya mosadi una imali yana kantle a qoqa le nne mosadi wa tla mothusa go phumula dikoloi ba qoqa together that guy ona rata lukisa dikoloi ha lukisa koloi mosadi Emiliana o ntsa moneletsa dipanero ntsa ndate relationship ya bathwane ne ke rata o no ke wa thola mosadi wa that guy a dutsa ka monna le ka ntla hlatswa koloi so when I was work kapa ke ntate haiba motho wa hao o kile o ka moneto hore le be kitchen le babedi momamedi let's ba motho ka kitchen le babedi ntsore hai untor spring gun ka morao untor spring gun ntsore fela mamedi la ntse tse mona e monke nana ya ba wa eng ka o ya gela intsa ka festerare nna hana molemo mothio o no batla mo ye ha sa molemo ka nnete okay a re utlwe ke eno e mong Dumelang Dr. November Ntate Mhlakazi ka mo ka studio nna ke kile ka ba lenyalo la motho a batang popopo e re nga tshaisa ha ke mo khaka ke mo suna
a ba rona hae man ngwana wa le tshithu o jwanyo ha ke re ke potela ka mona ke reng a khona o jwalo khale jwalo la ke hlapa watsa so ka mantsha mango na ba wa bata wa gore ke ntate a batang thank you ke nna Mathandisi Mathandisi kwe wa tswa ena re tlo reng fela yo I can yo into isi I can net ka mtho bantu ngondo isile but go jwetsa wa seka if le yona nka arabela somewhere somehow momambedi wa karata it's very important when re ntse re kopa ntate Modimo re fe di partner le rona ntse re ipatlela but it's also wise to when o kopana le motho data motho o ko mo check hore somewhere somehow le na le dinthonyana tse similanyana mamedi yo tsa biphinda mamedi ha ke tsebe a usa ka go fihla jwa stage sa re bolo o bollo dula sam ka balenyalane le motho yo jore o sa ka o mona because dating kapa mojolo mona o gona o bona gore le na ntse tse simile because mamedi ka rata when o le motho a di live davi o bokapala le mofuto jalo wa motho tlo ba frustrated mamedi wa karata and re a yetsa le yona ntwe mamedi wa karata when we choose that partner we don't also consider taba ya the similarity ka segoa ha ke tse mamedi ke sona na so it's very important to consider this la le ke la tshwana 100% kapa 150 kapa 110% mar ho tshwanetse gore le be le di similarity mamedi di similarity di etseng di re thusa re enjoy company that is why ke mamedi when o kopana le motho ya rata go tshele rata o tlotla le lesam le enjoy ya company ya lona le babedi le enjoy space sa lona le babedi le enjoy that thing you spend nako together but once le ke la fapana ka ntho engwe le engwe mamedi o itlisetse disaster lenyalo lao kapa relationship yao because that's when we're not about miserable kapa yena be miserable because wena o batla o tsheya o batla mo tshwara o batla bapala le yena ha di tloela ntho tsene bile ha di batli mamedi wa karata e bile ha batli lo di practice jolo tlo ba le mathata so that is why pele le commit mamedi cheka le batho ba o lenang le bona wa tsaba nna mamedi I'm a friendly person ke rata di joke ka pelo ka fela ke rata environment e thabile ke rata o qoqa le batho ke rata go bua le batho nna mamedi ka rata nkile ka etsa show radio mo kana go tsana motho FM ntse le ka tropo then ke ba re bitsa ka December ba re fa di show re etse di show ha o sa tlwaela tlo bala ditaba ba bitsa bo mang ba re ba disa ditaba ba re etsa di show nna mamedi show ya 3 hours ne ke ba pale pina tse pedi 2 hours 3 hours ka ke tseta ke tse ke bua non stop ba kgalmela novi I salu bua because mamedi now and if I have a partner ke rata ntho jwa ke rata di joke ke rata o qoqa ke boshimaninyana I'm a boynyana ke rata o bapala ke rata o yetsa you go to my church mamedi ke a rera ke a counselor ke etsa but enwesa yo ke wa ska wa force ke re ke nyaka ke into ke go ba comedian ke rata ho tsewe ke rata so I'm like that mamedi le relationshiping o tshwantse be jwalo if I want to enjoy relationship o tshwantse motho ka ba le jwalo so you can imagine jwalo how choose motho reng o batla mosuna ba ai mamedi ka tsara ke stress mamedi ka bara gwana hospital ku utlwa re pillo miswaka a re nke bana ke khona tla ba o qetela ba ka ba bararo Dumela ntate November ke Karabe tse ka mo sports nna bese motho a kana nthusa gampe papa bana ba me yo nna ba ka monate ha ba ne re kuluma ka sam ha ba ne re tlhatswa washini le re tlhatswa washini sam o mong a tlhatswa mong a nege ya gape ya mong a peye o mong a tshule re je nne monate la tlhapa go tlhapa mong a tlhapa ka ma go monate sunana go monate mara fela le polelo oh polelo la ga ne dangerous ani polelo la e na shapa lo shapa yo oh mara yeah Prinzo are ke utlwile Dr. Novi nawe mhlekasi eknese o reng na
wa ka bophelo ba hae bo ka hara botlolo ya bia ke lekile ne re sa bintho tseo ne sa bika re batho ba etsa ne re ba ka di efforts tse rona re di tlisang batho happiness in o spoiler motho ya ba dumela Mhlakazi le Novi ke nnete nna ke ithatela ha Novi ampuela sekgowa ke mejulia ye are 4 years good of vat okay 4 years good vat le mongare modimo re ntate November le Mhlakazi kopa keletso motho wa ka o batla ke etse move in empa ke ready yeah a re batla move in yena a ready ask I has ready I want a chance no ask I itulela halona no itulelo soka sky if you're not ready when you are not ready for something don't bother yourself because it will frustrate ngwaneno wa batho because o tlo expecta more o be le dintho tse bang tse etsahalang and we're not about because of o tla bo se ready automatically how to di etsa ka tsela right so if you're not ready ska commit ga tse dia ka o tshwana le relationship when you're not ready for the relationship don't commit when you're not ready for linyalo don't commit oh yeah anything you're not ready for ska commit ka because totally you are not going to be able to emelana le di challenges tsa teng jole a uswa nna ke re itulela ha ha ka ba dula ha lona kapa o itulela ha ka pa ha lona o itule ga wele ntse ngata ngwaneso and then yena tswele pele mo ha e ba utla hore o tatile because we are not ready for move in le teng o ska ba motho ska ba mokwatela ha ka fumana ya ready because e bohloko ke bona bo ba o ka thola hore wena o se ready kanti o na le ya ready hampe ya senga le ready a bohloko so still o ska ba kwata ho sana go fumana ho sona le blumara bo holo bo nkileng pexetse for trateng yeno ska ba kwata because ntate no ba tu ipatlela go ba le motho but if ba jotse na kwetelele ka papa se ba tsebana ntate no na sa tshwanela anda bua ka bo move in ona tshwantsa bua ka lenyalo ke nngwe ya dintho tse mfrustrating tse ka tsona ka tsasileleng because if le ready le ratana mmamedi and le bona re le khonana le ka ikhomita mmamedi ka ratana and then not unless mohlomong ntatano ba tlo sebedisa hore ba tsebane hantle le yona yona ke playing but mo mamedi ka ratana ka mantso magotshonyane ke re o swaka because we now ready ska itlam and then but o ska ba mokwatela ha o ka ha o fita trate mo o bukopana le tight for room trate ya for room trate wena mamedi ka ratana le tente golo ya lefu mamedi e tletseng ka trata mamedi ka ratehang yeah ratsa ba ke batho ba reng fela dumelang ke le mametse ka show e monate ke ndleleni e mongarao enkosi bazale kunjalo bazali bami enkosi kuxolani namantswa ka utatela basekhaya if re tla bere maphelo ga batho mara tsatsi bo tlwetsa ha ona mohlaro ka valuang ha ona mohladi partner ra tlo re valuang next ya bobedi mamelo ka ratang when you don't make your relationship kapa your marriage kapa your partner we umyetse part ya dintho tseo o nang le tsona wa tsaba Bishop Zondo ke la bua ntho ka tsatsi le ke ntse ke totala doctor yengwe ya ka tsela mogotsi mongwe ka wa doctor Bishop Zondo o re honna ka tsatsi le o re Novi you must respect my call ke re why Bishop o ibile we hatela tse are you know November when ku phone you must know that we can respect and I honor you because haradi ntho tsohle tse ke dim busy ka tsona go kenyeletsa you are part ya dintho tse ke dim busy ka tsona tse ka rakelelo so when ke nka phone ka go phonela ke tlo qoqa le wena you need to understand hore ke hlomba and I honor you and I respect you and I value you for the fact that ke le busy baking ka call so mamedi ga ratang hara if you value a lenyalo la ka partner rao hara dintho tsohle tso di spend a line chelete tso investor mo tsona
lenyalo la o tshwanetse o investe o lona kapa partner o tshwanetse o investe o mo mamedi fedile ntho ya gore lona basadi e be le lona fela ba shebileng go hlokomela le go spoilwa le o etsa le rona banna ha ona monna ya sa kgaleng go spoilwa ke bua from experience monna e mong le mong wana jwale le rona re le banna re galla go spoilwa ba hloka go hlokomelo ba batlang go hlokomela ka ba ntate ka ba mme wena ya batlang hlokomela remember gore le motho o le bophilong ba e ka pa o batlang go ya go yena le yena ona le dintho tseo a tlo batlang hlokomela go tsona so mamedi ha re di relationshiping a re se ra rekisang dikhapi mo mamedi re be selfish be rona re nahanetse wena o sebile o jwetse motho o tlo birthday yane o sebile mo jwetse gore birthday and valentine ka date ife mara ha o soka le ka letsatsi le one o ba concern ka bophelo ba hae gore o etsa jwang o phela jwang you don't care mo mamedi e kotsi mamedi nomoro tsa ka tsa mahala ke 073 November 0732029079 ke repeat 0732029079 mamedi ke tsona tseno ha o ya kerekeng ya rona o re tshakela o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o bore ya kerekeng ya Pastor November tenteng yethu ba tla o theola teng mamelo ka rata shopong ya Maditlhabela ka koloi driver ka re ya Grootfontein wena mamelo tsa ma straight o fite limo molo fite mo Greek ka bona kereke ya rona e golo ka left mamedi ba leader tsa ka tsa kerekeng le di leader tsa di group ka ofela ke go kopana le nna ka 10 o'clock ka 10:30 kerekeng ka Sonta God bless you wasekhaya masibonane enkosi ndiyabonga xa ndimke umhlekazi omhleke ongafanelanga ubhupha omhle kunabo bonke ndiyabulela torhwana masibuye